میگویند که هنرپیشه وقتی که در صحنه تئاتر و سینما است خود را خوشبخت حس میکند. واقعا اگر این سخن درست است دویر با این سوال و چند سال دیگر از مهمانی برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان پاسخ میگیریم. سلام تماشابینان عزتمند، این برنامه نوبتی ما است منظور شما و مهمانی برنامه نوبتی ما هنرمند تئاتر دولتی جوانانی به نام محمود جان واحدов علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان زرینه بدل و یک قرصک به افتخارشون میزنیم. مرحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید با برنامه در مهمونی. سلام نوروز جان، سلام به همه مهمانان شنونده ها. و من باور دارم که البته امروز با شما یک صحبت بسیار خوب داریم همراه این خوانندگان و درست میشیم دوستان عزیز خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 آنهایی که واقعا هم فرصت فرارسیده است که باید کسب درستی خود را انتخاب کنند و اگر نفر از میان این نشستگان کسب شما رو انتخاب میکنن و من باور دارم که چند معلومات جالب رو در همین برنامه از صحبت شما با خود خواهند گرفت. خوش آمدید. کی شما علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان رو سزاوار گشتید؟ البته سال 2016 بود، در همون سالی که در جوش و خروش کار و فعالیت بودم. حالا هم هستم اما با کمی سبب ها کمی از صحنه گویم عقیب موندم، شاید دور شدم یک کمک. سببش در چی است؟ سبب خوب یعنی تربیت فرزند. این کسب رو شما ترک نکردید؟ نه ترک نکردم. سلامت باشه، تشکر برای شما. خب این از این خوانندگان سوالهای خود رو آماده کردن و البته ما سوالهای آنها رو میشنویم و پاسخ میگیم. شما راضی هستید؟ راضی. سلامت باشه. خب کی سوال دارد دست میبرداریم؟ مرحمت. اولین فیلمی که در آن نقش بازیدید در چند سالگیتان بود؟ اولین فیلمی که در آن نقش بازیدم این سال 2014 بود، یعنی یک 9 سال پیش. شاید پیش از اون هم یگان فیلم بود اما یاد ندارم کدام سال بود. اما این فیلم در دل من نقش بسته است چون که نقش بود که به دلم نزدیک بود و فیلم با نام نامه که در اونجا یک زن خیانتکار و نقش زن خیانتکار رو بازیدم. نقش زن خیانتکار رو بازیدم. بله. بهترین. یعنی اون فیلم هست در شبکه ها؟ هست، برای در شبکه هست، در یوتیوب هست، در شبکه‌های اجتماعی هست. در عائلتان یگان هنرمند است غیر شما؟ نه، در عائله غیر من یگان هنرمند نیست. چخیل مثلا در عائله اگر هنرمند نباشد شما این کسب رو انتخاب کردید؟ از کجا، از کی رو دیده پیروی کردید شما؟ راستی این یک هوس بود که من هنرمند شوم، هنرمند تئاتر و سینما یعنی اکتریسه. هیچ کس از عائله ما راضی نبودن، تا حال راضی نیستن، گرچنده که کار و فعالیتم رو در تئاتر 15 سال شده است و حالا این کسب رو هیچگاه ترک نکردم و هیچگاه از صحنه گویم دور هم نشدم، هرچند با سبب‌های تربیت فرزند کم بیش کمتر نقش می‌بازم. سلامت باشید، تشکر برای شما. سوال بعدی رو میشنویم. باز کی سوال دارد؟ نام من تبریز است. چگونه شخص میتواند هنرمند شود؟ البته پیش از همه باید انسان آرزو داشته باشد. وقتی که آرزویت صمیمی است، وقتی که میخواهی که آرزویت عملی شود، باید برای این آرزو را عملی کردن کوشش کنی. نه بسته از انتخاب کسب، هر چیزی که خواهی تو در آینده دکتر میشوی، هنرمند میشوی، یعنی راننده، هر چیزی که باشد، اما پیش از همه آرزوی حقیقی باید باشد، یعنی آرزو باید سرسری نباشد. نام من سمیه. کدام نقشتان برای شما دشوار بود؟ نقش دشوار، هر یک نقشی که به خود انسان نزدیک است آن همان دشوار است. گرچند گویند که این نقش در زندگی شما یعنی مانندی دارد، هست چیزی که بعضی رفتارهای نقش، بعضی عملها، بعضی سخنهای است که سخنهای خود بنده است، اما میبینی که در همان نقش همان سخنها هست. نقشایی که به خود من نزدیک است برای من دشوار است. مثلا شما درست است که وقتی که هنرمند وقتی که نقش رو کارگردان با او پیشنهاد میکند باید هنرمند واردی همون نقش شود و ابرازی خود رو طرز بازی کند که گویا که در شخصیتی همون است. بله باید چنین باشد. باید که هر یک نقش کارگردان به ما باوری کرده نقش رو میدهد، چی نقش منفی است چی مثبت است،
мо бояд аз уҳдааш бароем, яъне мо вазифа дорем ки аз уҳдаи ҳамин нақш бароем. чаро? Чунки бояд ҳунарманд мисли мум бошад, аз он ҳар чӣ сохта шавад. воқеан саломат бошед. Шумо дар чанде аз филмҳои зиёд нақшҳои асосиро бозӣ дид ва нақшҳои масалан кӯтоҳ ҳам буд ва дар чанд филме ки муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон ба навор гирифтааст, махсусан филми осуда будан мехоҳам, шумо нақши як занеро бозӣ дид ки якам баҷаҳл аст. вақте ки ин нақша барои шумо саркоргардони телевизиони баҳористон Аслам Ёдгорзода пешниҳод кард, чӣ гуна қабул кардед? ва то ҷое ки мо медонем шумо дар аввал розӣ набудед ба фикрам, ё не? шояд бо сабабҳои кор буд, аммо ин нақше ки ман боз дидам барои ман як хубияш дар он буд ки дар майнаи сари кӯдакон чи тамошобинон чи ҳамон ҳамсоя эҳсоси хуб гузошт ва аммо дар майнаи сари духтарчам эҳсоси бад гузоштааст. вақте ки якум бор филмро тамошо кард, духтарчам 4 сола аст ва дуюм бора вақте ки дидам ки филм такроран пешкаш тамошобин мегардад аз телевизиони баҳористон, ман дигар ҷоро гузоштам, нагузоштам ки духтарчам тамошо кунад. барои чӣ? гуфт ки оча ана вай бача гандагӣ кард, ту вай партофтӣ, агар ман гандагӣ кунам ман мепартоӣ. барои ҳамин вақте ки кӯдак тамошо мекунад филмро аз диди худ, аз ҳамон рости нигоҳи худ чӣ баҳо медиҳад. хуб нақш гарчанде ҳаст, гуфт чӣ гунае ки гуфтам манфӣ аст ё мусбат аст, бояд барои ҳунарманд фарқ надошта бошад. биёед як сирри махфиро дар ҳамин барнома ошкор мекунем. баъзан ҳолатҳо ҳунарпеша, ҳунарманд бо коргардон дар як саҳна рост намегиранд. сам баъзе ҳолатҳое мешавад ки шояд ҷанг шудан мумкин аст, яъне суханҳо ба қавли ҳамроҳи коргардон яъне ду шудан мумкин аст. ҳамин гуна ҳолат шудааст ки шумо бо кадом як коргардон дар саҳнаи синамо соз нагирифтем? не, набуд. дар саҳнаи синамо ёд надорам. бо Музаффар Раҳматов кор кардам дар саҳнаи синамо, бо Аслам Ёдгоров, бо Абдулҳай Зоҳиров. ёд надорам ки дар саҳнаи синамо бо коргардони филм баҳс карда бошам, аммо дар саҳнаи театр зиёд шудааст. метавонед як намунаша барои мо бигӯед? инсон ки ҷисми зинда аст мешавад бо таби хира ҳамон рӯз мешавад ки ягон аз уҳдаи нақш намебароӣ, мешавад ки яъне намехоҳӣ ҳамин рӯз тамрин шавад. баъзан вақт гапҳои пасту баланд мешуданду бо коргардон бале баҳс сари масъала меомадем. мешуд ки мисол мо тарки саҳна карда ба пардозхонаи худ қаҳр карда мерафтем, шояд муддате ором шуда дубора бармегаштем, шояд ором нашуда кор 2-3 рӯз ақиб мемонд. ҳамин гуна ҳолат таъсир мегузорад ба кор? бале албатта таъсир мегузорад, чунки вақте ки кор пешкаш тамошобин мешавад, албатта эро тамошобин дарк намекунад, аммо мо баъзан ҳолатҳое мешавад ки худро ба даст мегирем, мешавад баъзан ҳолатҳое ки бо таби хира мебозем. бале, саломат бошед. ташаккур барои шумо. бинандагони гиромӣ, ин лаҳза поршае аз филмро якҷоя тамошо мекунем, бармегардем суҳбатро идома медиҳем. ин кӯдаки кист? ӯро аз куҷо ёфтӣ? ин кӯдаки як рафиқам азанак. як соат пеш падару модараш дар як садамаи нақлиётӣ вафот карданд. рафиқам пеш аз маргаш хоҳиш кард ки ҷигарбандашро ҳамчун фарзандамон қабул кунем. мо ку шароит надорем, худамон иҷоранишинем, боз кӯдаки хур дорем, чӣ хел ду кӯдакро калон мекунем? занак, ман ваъда додам, рафиқи ман дигар ҳеҷ кас надорад, ман наметавонам ки даст кашам. мумкин аст дароем? идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст. бинандагони азиз ва ёдрас мешавем меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, Зарина Бадал ва як қарсаки дигар мезанем. хуш омадед ба барнома. ин лаҳза имкони шунидани саволҳои дигар ҳаст. марҳамат, боз ки савол дорад? шумо гуфтед ки модар ва падартон розӣ набуданд шумо ҳунарманд шудан барои чӣ? чаро? чунки модарам зиёд мехостанд ки ман духтур шавам. ҳатто то ҳамин рӯз мегӯянд ки хуб мешуд агар духтур мешудӣ.
ва то ҷое ман гӯем орзуи модарамро амалӣ кардам. Дору гузаронда метавонам. Сухан дигар асту эҳсоси дил дигар аст. Баъзан вақт эҳсос мекунам ки модарам яъне ба касби ман аллакай тан доданду розӣ шуданд. Аммо валелекинҳо зиёданд то имрӯз. Саломат бошед. саволи навбатиро мешунавем. ба нафароне ки касби шуморо интихоб менамояд чӣ гуфтанӣ ҳастен ҳамчун ҳунарманди ҷавон? Ташаккур барои савол хоҳарҷон. Яъне чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ҳамин ки пурсабр бошам. Дар ин ҷода агар сабр надошта бошӣ, ҳатто дар ҳамин ҷода ҳам таҳсил кунию диплом гирӣ, муваффақ намешӣ. фоида надорад, чунки миёи 1 моҳ кор мекунӣ, шояд 2 филм мебозӣ, баъдан тарки ин касб мекунӣ. Агар пурсабр набошӣ, мегӯӣ ки не, инҷо ҷои ман нест, ин роҳи ман нест. Сабр. саломат бошед. ташаккур барои шумо. биёед ин лаҳза ман барои шумо як нақш пешниҳод мекунам ва бадоатан шумо нақш бозӣ мекунед. розӣ ҳастед? Розӣ. тасаввур кунед ки як аз амино фарзандони шумо аст, дер ба хона меояд ё хуб дарс намехонад ва насиҳати шумо шояд намедонам бо қаҳр бо ӯ сухан мегӯед. ки дар ҳамин нақш мехоҳад бозӣ кунад ҳамчун фарзанд? марамат шумо. хоб пеш аз оне ки ба нақшбозӣ оғоз кунам, шояд ки ҳозир ман нақш набозам, шояд ки ман самимӣ, шояд не. рости ин ҳолатҳо бисёр дучор шудам ва то ҳола дучор мешавам. Задан роҳи ҳал нест. дод задан роҳи ҳал нест. ман ҳатто духтарчаам ки 4 сол аст, ҳамагӣ 4 сол дорад, баъзан вақт гуноҳҳои ҷузъии кӯдакона мекунад ва ман мебинам баъзе модарҳое ки фарзандошонам мезананд. нобаста ба фарзанд ки 2 сола аст, 3 сола аст, 1 сола аст. ин роҳи ҳал нест ростӣ. хуб маромад. маро ирӯз ба маҷлис даъват кардам. хуб, журнали синфро дидам бачам. ҳамаш 2 ба нест. Дар дарсон нест, дар дарсон нест, иштирок намекунад. гарчанде ҳар рӯз дарс меравӣ. меравӣ. куҷо меравӣ? чӣ дард дорӣ? ягон дард дорӣ? Не, надорам. дар дарсҳо чаро иштирок намекунӣ? имрӯз дар назди тамоми падару модар сари ман хам. ман онҷо дидам як духтараке ки бисёр фаъол буд. мӯи сараш якта бофтагӣ. мӯи сари тура бин. дар вақташ ман мӯи сарамон ҳама вақт мегӯям ки 2 та боф, ленточкаҳои сафедата банд, ба талабаи мактаб монанд бош. яъне ҳамин ба ту писанд аст? ин ба ту писанд аст? Не. биё аз мактаб туро мегирам, дар хона шӣ. фақат кору бори хона, ҳатто берун намебуроем, мешавад? Не, ман мехонам дарсҳоро, иштирок мекунам дар дарсҳо. фақат нагиред мараи мактаб. ба чӣ ваъда медиҳӣ? ваъда медиҳам ки дар дарсҳо иштирок мекунам, фаъол мешам, ҷавоб метиҳам, ҳар рӯз 5 ё 4 мебиёрам. ман духтарҷон ҳоло туро намебусам, оғӯш намекунам. ман ҳамон рӯз туро оғӯш мекунам, мебусам ки дар назди тамоми падару модарое ки имрӯз ман шарманда шудам, баҳоро ислоҳ мекунӣ ва дар дарсҳо фаъол мешавӣ. он гоҳ ман туро дар назди ҳама мебусам. бале. саломат бошед. ҳатто Зарина Бадалова агар як дақиқа дигар суҳбат мекард, оби дидаш мерехт ба фикрам. барое ки маълум буд ки аллакай аз чашмҳо пури об шуд. саломат бошед. менишинем, як қарсак мезанем. духтарак маълум аст ки бисёр ҷиддӣ аст, духтараки фаъол аст. маълум аст ки дар вуҷудаш як эҳсос мешавад ки эҳсоси ҳаваси ба ҳамин касб, ба ҳамин роҳ қадам гузоштанро дорад. ташаккури зиёд ки бисёр ҷиддӣ буд. ман рости ҳозир ҳамин нигоҳ кардам, гуфтам ҳозир шояд ягон гапи сахтгам, метарсидам ки ҳамин наранҷад ё ки хандааш нагирад, аммо бисёр духтараки ҷиддӣ буд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва
тамошобинони азиз, саломат бошед. Тамошобинони азиз, ин лаҳза порча аз филми дигаро ки Зарина Бадалова иштирок кардааст якҷо тамошо мекунем. Бармегардем суҳбатро дар қисмати дигар идома медиҳем. чӣ лаҳзаҳои ширине буданд он рӯзҳо. аммо ман баъди чанд соли ҷудоӣ ва фироқ дарк сохтам ки шумоён барои ман чӣ қадар азиз будаед. ман борҳо қалам ба даст мегирифтам ва менавистам, номаи розҳои худро ифшо мекардам. ҳама дарду фироқи ҷудоиро бахшиш мепурсидам. медонам ки дигар маро фаромӯш сохтаед ва номаамро ҳам нахоҳед хонд. дӯстони азиз, ин идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. Расм мешавем меҳмони барномаи навбатии мо Зарина Бадалова, ҳунарманди театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, ҳамзамон алучии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. Бори дигар хуш омадед. ва тамошобинони азиз, ин лаҳза саволҳои навбатиро аз ҷониби ин хонандагон мешунавем. Ман фикр мекунам ки воқеан ҳам саволҳои баъдӣ низ бисёр саволҳои ҳамин гуна ҷиддиву ҳамзамон оне ки посухҳошам бояд ҷиддӣ бошанд аз ҷониби ҳам иштирокчиён ва ҳам қаҳрамони барнома мешунавем. Марҳамат, боз ки савол дорад. номи ман Ҷасур аст. Аввалин нақши офаридаатон дар саҳнаи театр буд ё кино? аввалин нақши офарида албатта дар саҳнаи театр буд. соли 2008 он гоҳ ман дар бахши дуюми донишҷӯ таҳсил мекардам ва инак 15 сол мешавад ки дар ин ҷода қадамҳои худро гузошта. дар хотиратон ҳаст намун нақшатон? бале, як каму беш дар хотирам ҳаст. аз намоишномаи рӯз дарозтар аз қарн буд. нақшномааш Ҷамила дар коргардонии Султон Усмонов. аз ҷасорати ман тааҷҷуб накун Раҳималӣ оғо. солҳост ки дар интизори ту, дар дидори ту муштоқ будам. яъне фаромӯш аст. воқеан ҳам 14 сол пеш. саволи навбатиро мешунавем. марҳамат. бо кадом ҳунармандон нақшбозиро дӯст медоред? чӣ гуна гуфтам, яъне барои ҳунарманд бояд фарқ надошта бошад Сабринаҷон, ва барои ман ростӣ фарқ надорад. яъне шарт нест ки дӯст дори яъне ҳунарманди худро, ҳамкасби худро. баъзан вақт мешавад ки дар зиндагиам нофаҳмоӣ мешавад, яъне дар саҳна ҳам. барои ман фарқ надорад ростӣ. аммо ман ҳама вақт орзу доштам ки бо шодравон Раҷаб Ҳусейнов дар саҳнаи театр нақш бозам. ҳарчанд дар саҳнаи дар филм як зарра ки нақши эпизодӣ ҳамроҳи он кас доштем, ҳамон ҷо ҳам гап набуду, танҳо нигоҳи ману он кас буд. номи ман Розия аст. аз назари шумо чӣ гуна шахс метавонад ҳунарманди хуб шавад? ташаккур барои савол хоҳарҷон. чӣ гунае ки дар боло гуфтам ки яъне калимаи сабр, таҳаммул ва ин калимаро боз чӣ гуна гуфтам мумкин аст. ҳама вақт барои ҳунарманди хуб шудан баъзеҳо мегӯянд ки бояд талош кунӣ. ҳарчанд ҳастанд нафаре ки талош мекунанд, аммо мебинӣ ки чизе нест, чизе намерасад, муваффақ намешавад. бояд оташак бозам дар вуҷудат бояд бошад ва бозам барои муваффақ шудан чӣ гуна гуфтам, таҳаммул, сабр. сам бубинед ҳунармандон зиёд ҳастанд, аммо кам ҳунармандоне ҳастанд ки мардум онҳоро мешиносад. сабабаш дар чи аст? шояд ҳамон ҳунармандоне ки наметавонанд шунавандаро ба худашон ҷалб кунанд ё тамошобина ба худашон ҷалб кунанд. сабаби муваффақ набудани баъзе аз ҳунармандон дар чи аст? масалан, нафарони ҳунармандое ки мардум мешиносанд камшуморанд. ҳаст ҳунарманде ки 100 то нақш дар филм офаридааст ва ҳаст ҳунарманде ки 1 то нақш офаридааст. ва баъзан вақт бо ҳамон як филм мебинем он ҳунарманд муваффақтар аст аз оне ки ин ҳунарманде ки 100 нақш офаридааст. хуб, сабаб чӣ? ва аз як тараф ман гумон мекунам ба дили тамошобин задан, якранг будан, яъне дар ҳама нақш ҳамон гуна, бозам ҳамон, чӣ аз ҷиҳати либос, чӣ аз ҷиҳати пардози рӯй, яъне ҳамон ҳунармандро бояд қолабшиканӣ кунад коргардон. тамошобин бояд дигар тарафи ҳунарманда бинад, бояд дигаргуна бинад туро, бояд туро нашиносад, гӯяд вой, ин шумо будед дар ин нақш, ман нашинохтам. дар ин ҷо бояд дигаргуна бошад. маънои зиндагии шумо чӣ аст? хеле саволи бамаврид, бале. саволи ширин. маънои зиндагӣ ман тани сиҳат доштам. агар танат сиҳат набошад, бемор бошӣ,
هیچ چیز نمیخواهی، هیچ چیز. حتی در همین جا چگونه که همه ما اومدن نشستیم، در همین جا ما اگر نشینیم خودمون رو یعنی چون بیمار هستیم نمیخواهیم نه صحبت کردن نه هیچ. اگر یک بیماری جزئی که از این تب انسان است گویم از 37 درجه سر می شود تا 40-42 همین یک تب انسان یعنی میتواند انسان رو از حال به حال کند. برای همین تن صحتی وقت تن صحتی. بله سلامت باشید. همه هنرمند در زندگی ایدئال خود را دارد. ایدئال شما در صحنه کی است؟ چگونه که در چند برنامه پیشتر هم گفته بودم و باوری دارم که اون کس رو شما نقض میشناسید. یعنی معلمه عزیز، شاه ستون تئاتر، اگر سینما هم میگویم خطا نمیکنم، رجبگل قاسموف. فکر میکنم که شما اون کس رو میشناسید. الکی معلمه است، این سالشون به جای رسیدن، بگذار همیشه تنشون صحت باشد که خیلی دوستشون میدارم، همچون انسان، همچون هنرمند. چون که وقتی اون کس صحنه میبراین از یک نگاه اون کس اگر همون روز من خالی صحنه برآمده باشم میگویم هیچ اشک ریخته نتوانم یا که خندیده نتوانم صدقا، همون انسان رو من میبینم به طور اتوماتیک یعنی درون من پر میشه. رجبگل قاسموف. فکر میکنم که با تماشابینان پسند آمد. اگر پسند آمده باشد یک قرصک میزنیم. زرینا، چند هنرمندی موفقی خارجی رو نمبر میکنیم؟ اونایی که شما میشناسید، نقششون رو دوست میدارید، میتونید نمبر کنید؟ بله، من راستی از دوران کودکی حتی تا امروز همین زن رو دوست میدارم و در برابر این چند زن ها چند هنرمند مردایی هستن که موفق هستن. یکی از اونها که امروز گویم، اما من هیچ وقت کوشش نکردم که مانند باشم. همه وقت دوست داشتم هنرش رو. بعضا نفرایی هستن که یک نفر خارجی رو دوست می‌دارن، در تقلید میکنن با لباس پوشیش، تقلید میکنن با یعنی شکل اورو دادن روی و موی و همه طرفه یا همه طرفه تقلید میکنن. اما من هیچ وقت با همون نفر تقلید نکردم. شاید ها نامش رو میگیرم و بعد شما خودتون شاهد میشه که هیچ جای من تقلید با همون انسان نیست. این است ریکخا که در فیلم دوست داشته که است یعنی تشنه قصاص، همون فیلمی که تیمساح او رو میخورد و برای من راستی موفق ترین اکتریسه هست. خیما مالینی، یعنی امیتاخ بچن، برای من این نفرها موفق ترین هستند و ناگفتن همونند که استاد صنعت رقص همین هایی که امروز هست در بسیار فیلم هایشون تا جای معلومات دارم رقص میگذارد برای فیلم ها. خریتیک روشن است. چند فیلم داخلی و خارجی رو نمبر کنید که فیلم خوب است، یعنی بگیم که فیلم موفق است و اونا یعنی بعد از گذشت سالها میتونیم تماشا کنیم. فیلم های موفقی که ابداً در تاریخ موندن و ابداً گوییم در تمام شبکه‌های تلویزیون، در تمام آرشیوها هستند و امید دارم که اونها رو مثل گوهرک چشم احتیاط میکنن. این هم از فیلم رستم و سهراب، کوه اوهنگر، فیلم هایی که تمام هنرمندای ما و فیلم هایی هستن که در اون هنرمندای خارجی هم نقش آفریدن در همون فیلم و یکی از اونها همین برای من راستی رستم سهراب است که در اونجا افتخار ما هستن. مریم سوی و سیرم سوی و هاشم گدای و وقتی که این نفرها رو اینقدر زیباییشون رو در اونجا حاضر نقش آفری اون طرف است، فقط زیبایی افتخار است. سلامت باشه. اگر فیلمی رستم و سهراب رو مرتبه دوم بنوار گیرن، شما در کدام نقشی آن میخواهید که اشتراک کنید؟ برای من راستی بازم میگم فرق ندارد. حتی بگذار در یک لحظه که اپیزودی همون فیلم باشد گویم که از همه مهم من در همون فیلم در کجا کش بودم، اما بسیار میخواستم در نقشی که سیرم ایسوی و نقش گرد و فرید رو آفریدن، خیلی میخواستم که در همون نقش خودم رو ببینم. خدا رو ببینم. بله سلامت باشید. تشکر برای شما. سوال‌های نوبتی رو میشنویم. مرحمت. میگویند که در هنرمند در صحنه تئاتر خود را خوشبخت می‌یابد. آیا این درست است؟ اگر کس بد رو واقعا دوست داره بله درست است.
лекин агар касбро дӯст надорӣ дурӯғ аст. Чунки мебарои сарсарӣ, дили нохоҳа, хандаҳои дурӯғ, ашкҳои дурӯғ, ҳатто ашкат намеояд, зур мезанӣ ки гирья кунӣ, зур мезанӣ ки хандӣ, худатро маҷбур мекунӣ. агар ин гуна аст, пас дурӯғ аст. агар касбро дӯст дорӣ, пас рост аст. بدین لحظه از یگان نقشی که به خودتون بسیار پسند است بازی میکنیم؟ باشد از مونوسپектакли актриса یعنی намоишномае ки хеле дар он меҳнат кардам, чи аз ҷиҳати ороиши саҳна ва вем дар он як мӯи сарам вем сафед кардам. шумо пурсидан мехоҳед ки падарам куҷост? падарҷон, агар шумо медонистед ки ман чӣ қадар орзуи ба забон овардани ин калима падарро дорам, аммо ба кӣ? ҳамагӣ 1.5 сол доштам ки вай ману модарамро партофта рафту дигар ҳаргиз суроғе аз мо нагирифт. вақти 6 сола шудам, модарам қарор дод дубора ба шавҳар барояд. албатта ман намегӯям ки бо омадани падарам дар зиндагиам хуб буд, вале бад ҳам набуд. муҳим ин буд ки модарам ӯро дӯст медошту ба ман ҳам ҳеҷ бадие накардааст. баъди ин рухдод ман ба мактаб ба синфи 3 рафтам. интизор доштам дар мактаб дӯстони нав пайдо кунам, дӯстони самимӣ, ба дил наздик, аммо онҳо он ҷо набуданд. ман на дӯст ёфтаму на дугонаи наздик. албатта ман бо ҳамаи ҳамсабақонам муомилаи хуб мекардам, вале ин на он чизе буд ки ман мехостам. аз ҳамин сабаб дарсҳоро дилу бедилон гӯш мекардам. албатта барои ин кор муаллимон дӯстам намедоштам, ҳамсинфон низ. ҳамин тавр вақт мегузашт. ман калон шудам. من با این خواهر عزیز نگاه کردم و این هم یک احساساتی بسیار گوارا فرا گرفت. چی خلاصه کردید که شما هم قریب که از چشمتان اشک جاری شد؟ این خیلی که گفتن معلمم خیلی احساسی و چی بودن؟ نقش رو خوب بازی کرد. بله. مثلا معلوم که این نقشی که بازیدن به شما تاثیر کرد. درست است. سلامت باشین. تشکر برای شما. یک قرصک اگر با شما این نقش پسند بود. سلام علیکم آقا. صبح بخیر. اصلی دلی آقا. چقدر بچه جون؟ رحمت بشه. ناز خود رو تخیستی؟ رحمت باشه جون. او جون من. شما ناز کن. خودت احتیاط کن. گرسنه نیستی؟ نه. ببین بچه جون احتیاط کرده راه گذر. نه سلام علیکم. را تو پس کارت شد. را مالی خیر. را گفتم را همه نقطه این قطر کلی بری نچر. چیکار داری با کودکی من؟ آقا جون باز من گفتم آخر کسل نشود. انا اول خودت زایدی نمان که کسل شود فهمو؟ Ваша самая любимая роль, где вам было очень приятно эту роль играть и хотелось эту роль играть всегда? нақши дӯст доштаи ман ҳоло ки дар назди шумо офаридам,
این اکتریس است. نام همون نقش اکتریس است و این نقش هست که نمایشنامه هست که سال 2017 روی صحنه آمده است و صاحب 5 جایزه هم شده است. در شهر سوچی ما در پیش تمامی خارجی ها برآمد کردیم. این نمایشنامه است که همه وقت با تلاش بنده کوشش میکنم که هیچ وقت این نمایشنامه پس پرده نشود و همه خیلی پوسیده نرود. هستن نمایشنامه‌های زیاده که شاید 30 بار بعد 40 باری که پیشکش تماشا میشد آنها همه خیلی پس پرده میشوند و دیگر یادی از اونها نمیکنند. همین هم همانگونه میشود اگر که با تلاش های خوب منمنی نشود. البته با تلاش های خودم هر سال کوشش میکنم 1 بار 2 بار پیشکش تماشا میشود. همین است اکتریسه. بله سلامت باشید. تشکر برای شما. از کدام یک هنرمند شما چیزی آموختید که در آفریدن نقشاتون به کار آمد؟ البته این تقلید نیست و خوندن دیگر است اما در عمل دیگر است. وقتی که 5 سال میخونی و بعدا روی صحنه میآیی نقش میآفری این دیگر است. و معلمه عزیز چنانه که گفتیم رجب قاسمووا از اون کس من در خود فرو رفتن را آموختم. یعنی وقتی که معلمه در حالت هستن نیستن بعضا وقت می شود که با سبب های بیماری با سبب های هر گونه که هست همه وقت می توانن یعنی در حال در خود فرو روند و لجام صحنه رو در خود گیرن. همه وقتی که صحنه میرن یک چیز برای من کیفیتش تماشا کردن کیفیت در اون است که تالار سکوت میکند نوابسته از سن و سال تماشابین و مهم نیست که در این سن و سال هستن یا که بزرگتر هستن یا خردتر هستن. نمیدونم چی انرژی دارد که چی شاید یک آوره دارد که همین تالار با یک نگاه اون کس اگر غلاغلا باشد گوش نمیکند تماشابین همین خیلی نگاه میکند به یگان سخن تالار سکوت میکند. همین رو کوشش کردم که آموزم حتی نمیدونم که توانستم یا نه. سلامت باشید. در مورد نقش پسندیده‌تون البته حرف زدیم و شما قصه کردید در مورد نقشی که نمیخواستید اما اون رو یعنی شاید مجبوران یا شاید بعد از خواندن چند مراتب سناریو بعداً به شما پسند اومد و اون در روی صحنه یا در صحنه سینما بازی کرد. در صحنه سینما ندارم راستی نقشی که مجبوری بود اما در صحنه تئاتر بود و خوشبختانه شاید بدبختانه اما برای من این نمایشنامه پس پردهش همین خیلی رفت. کدام نمایشنامه بود؟ این نمایشنامه یعنی مسحکه بود با نام ماجرا در کیوج یعنی اثری خارجی بود. در اونجا یک نقشی با نام دخترک کیکا بسیار یک دختری سبک پای این جیقی یعنی از همه جای همونش که یعنی دخترک سرسری سبک. بله. همون نقش رو وقتی به من بگذاشتم اینقدر همون نقش رو بد میدم بازی کردنش رو راستی اولها نمیفهمیدم نقش چی بود. بعدا وقتی که فهمیدم این کی است چی است گفتم ها ما همینه با ما خوب بعدا خوشبختانه میگم که همون کیکا پس پرده شد حتی نامش کیکا. خوب شاید که اگه روز دوباره روی صحنه بیاید یا که نمیدونم امیدوارم که برای من یک همباز میگیرن و اون رو به همباز میبخشن چون که این روز هنرمندای از من جوانتر علاقه 6-7 نفر دختر رو با کار گرفتن با کار قبول کردن. ببینید که شما در یک سال قریب 10 نمایشنامه میگذارید. خب درست است؟ خب شاید 5 نمایشنامه شاید 5 نمایشنامه از خود کردن یک سناریویی که نمیدونم عبارت از 40 ورق است 50 ورق است یک اثر عموما 5-6 اثر در یک سال مثلا در حافظه شما چقدر می ایستد نقش میبندد و هست حالتایی که در صحنه کدام یک جمله رو کدام یک کلمه رو کدام یک صحنه رو شما فراموش میکنید با جای او چی میگویید یا کی شما رو در همون حالت در صحنه دستگیری میکنند؟ راستی این گونه زیاد شده است وقتی که نقش بالای نقش است و بعدا سخن خود رو فراموش میکنی. این گونه زیاد شده و
ҳеҷ ёдам намеравад ки як замоне соли 2017 буд ё 16 буд хато накунам пайҳам ин намоиш мерафт инаш мерафт ва суханҳо ба ҳам омехта шудам ва ба ҷое ки ман сухани ин намоишро дар ҳамин худаш гӯям ва кимчи аз дигар намоишҳо суханҳо намоиш як дар ин гуфтам дар суханҳо омехта шудам баъд коргардон ки ту медонӣ ки сухани ин намоиша дар кимчи хел дар ҳамин хел ин намоиша суханша қатиш иваз кардӣ хуб ин гуна шудааст аммо ҳеҷ гоҳ як коре шуда буд дар намоиши зани сарватманд дар он намоиш ман банд нестам тамошобин будам дар он ҷо акай Насриддин Нуриддинов намоиш масҳака аст ростӣ ва нақш дорам бисёр як нақши олӣ доранд ки беҳтарин нақш мардонаамро дар Қазоқистон гирифтанд мешавад ин гуна ҳолатҳо зиёд мешавад ки дар саҳна мо суханҳоамонро фаромӯш мекунем. Бале, саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Мо оҳиста-оҳиста ба анҷоми барнома низ наздик шудем ва дар анҷом агар ягон сухани гуфтании дигар бошад марҳамат ба тамошобинони шабакаи Баҳористон мешунавем. бандаро гӯш кардед, таҳаммул кардед то ҷое. Шояд барои нафаре аз шумо ман шинос нестам. хуб ба ҳамаатон дар ҷодаи дар вақти дарсхонӣ ва дар оянда дар ҷодаи интихоб кардаатон муваффақият ва бигзор ки дар дарсҳо ҳама вақт фаъол бошед, баҳои ду надошта бошед, кӯшиш кунед ки нестад ҳама вақт дар дарсҳо фаъол иштирок кунед. ба тамошобин гуфтаниам ки дар фазои сулҳу осоиш дар даврони 32-солагии истиқлолият қарор дорем ки шумо насли хушбахттарин ҳастед. дар фазои озодӣ нафас мекашиду дарс мехонед, озодона ҳар гоҳи хоҳед ба кӯча баромадан метавонед. бигзор дар хонадони ҳар яки мо, ҳар як тоҷикистониё ҳама вақт тани сиҳат, хотири ҷамъ, дарсахони пурфайзу пурбаракат ва осмони софу беғуборро таманно дорам. бардошти шумо аз ҳамин барнома чи аст? рости ин барномаро ман дӯст медорам, барномаро гоҳ-гоҳе тамошо мекунам, ҳама вақт не албатта, гоҳ-гоҳ тамошо мекунам. барномаи хуб аст ва барномае ҳаст ки тавассути ин барнома тамошобини онҳо, иштирокчии онҳо гумон мекунам аз як чизе барои худ як ғизои маънавие мегиранд, ба саволҳое ки доранд ба он саволҳошон ҷавоб мегиранд. гумон мекунам ба воситаи ин барнома онҳо акнун метавонанд ки кадом роҳро дуруст интихоб кунанд ё не, роҳи санъат ё ягон роҳе ки шояд беҳтар аст, шояд бадтар аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, мо албатта ҳар нуқтаву ҳар сухан ва ҳар лаҳзаро мушоҳида кардем ва шумо чӣ гуна барномаи моро баҳо медиҳед ин ба қазоати шумо аст. аммо ман мехоҳам барои иштирокчии фаъоли ҳамин барнома як ҳафкубии махсус дошта бошем. марҳамат. Сумайя имрӯз фаъол буданд. як қарсаки баландтар мезанем. ва Сумайя имрӯз фаъол буданд дар барномаи мо ва чанд соли дигар ҳам худашон фикр карданд ва пешниҳод карданд ба меҳмони барномаи мо. ман бовар дорам ки минбаъд дигар иштирокчионе ки ба барномаи мо меоянд ҳамин гуна фаъол мешаванд, ҳамин гуна саволҳои бисёр дуруст, саволҳои бомаврид ба меҳмонон хоҳанд дод. ташаккур барои шумо. марҳамат. менишинем. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон ва ёдрас мешавем ки меҳмони барномаи навбатӣ мо буданд ҳунарманди театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Зарина Бадалова. як қарсаки дигар хуш омадед. ин анҷоми барномаи дар меҳмонӣ ва оғози дигар барномаҳои ҷолиби шабакаи Баҳористон аст. мо аз пайи ҷустуҷӯи меҳмони барномаи навбатӣ ҳамон мешавем ва то нашри навбатӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр.